Pathin patna imovin tunila inzong ate akhang ibon sawin pakai hokom dingin ihungovin pakai hokom dinga ihungban zamovin pakai Yesu Kristan keima negel do zingna dingon bolun ati evail ha now itikin hozong tong thei dingin imovin pat pa ipi wa pathin thangwa na ipi ovin Tuni nila ahin Sacrament service inay dingo to kilhanin. Zuting le ade into hi Passion Week imanu ahi to kilhanin. Palm Sunday ni ako na tuni laksan ge tilso hohi. Patien tua kiholim na ananayo hitin. Sacrament message adia Palm Sunday ako na Tunin hatsan gay til suho. Chung chang tu ako na kiholim na ihin na izo tiangole. Pakayan zon inay diyo ahiin. Ipizong le patin kitupi na itzantay na dingovin. Patin hingat tao na tsong sahin manging kati. Kahozing layo ngaylo na le. Ngaydam na bulhing set pakay patin. Tunil ha kay ho dinga padmantam ta nay piova pakai hobong izar ham kharin ki go vam pheta speakers on kova thupi ta Palm Sunday dinga ki go jinglaya khusunga thina omzi amang thei ta lo zong ka heaven hizong le hin nay matsa kanay chu mo zong a hipo Namilong se nala namingay lut na zala pagka tunil ha. Isi hobong bizang te dinga pat panangin neipi ova. Nang matuat sa neiti dinga neikoy ova. Suting le pagka Yesu Kristan. Kay ma neigel do zing na ding yung bolo nati banga. Yesu adinga hinko itsan kamano hitam. Pakai Yesu adinga kahin ko manuhi di izing hinamti keima ki khol thei na dinga pakai zon zong hiti service ho zong nei thei dinga nei koi zalovin ka ki pau nei na ki pa thu ka sayo nei pakai to ni ha hin area pastor khat hi na le dei sa na zalin chalai pulpit thing hi kahin lo in ahin la ke ya I matsa poi ti pakai na gin na he hi zong le to ni ha hi pathin Nangin atha neiman cha ile sei do sa dinga nagod ho hi paka kapon do thei dinga hi ti kenet na nei pumit chlai pulpit hi kahin lota na hobong meeting te ho nagyel kho na le na kho sa na zalin atha pakai nangin neiman sa dingin na khoda ka kihanin ai ting le hobong mite ho zong pakai nahin na thuwa ngai na dingo wahin chang khat chang ni be phat chum na akingai do wa pakai Nanga hasam te honzong nang ma bel na athabia hiji sermon ako na nei thei na dingin paka nakiaw ngoy te zong alung ko na nangin non pin tin amo phat zong na ko da kahin hando inahi itso zo si nang ma thu ki kai hoi dinga na ko tinga na pan pina pakai Jesu Krista na ka thu mo hi amen Bible sang simdo dinga kadeitsu Mark bung som lali sang som ni lani akon hin som ni le nga chan ge hin simdo ingating at hu hi sang som lani akon a hi kahin padinga hin izong le sang som ni lani akon hin sim ha na hin ingating page 64 na noya amen Gospel HQPA na thupa ho Matthew, Mark, Luke, John. Synoptic Gospel ho ahiin. Tuting le, hiti the fourth Gospel ahiin. Paka Yesu chung chang tudol ho hi asay su nawin. Hizong le, ama ho adi nga zong source sa anayo. Bible zilhon heaven. Tin hiti Q source akitin. Mark hi ama ho Gospel le kabuzi dang ho in zong pansa na anay wahi zin Mark le kabuhi sindo na hinay kating
pakai enzon kipudo tiyahin so in en ane lai taun seizui jesun changha alan phathei abo zawin ahebal balin amaho chuapin azawa kilaun hitsi kata sa ahi ati chuin khonalan athangwa zawin amaho chapin chuti chunabon chawin adon so kei tawin ahi chuin aman azawa hitsi mitam ta dinga kisodo kitip na katisen ahi ta bia kasai pi nahi ve keiman pathian gam sunga atha kadon ni ahung run ka sia leng pi ga tui hi kadon lo ding a hitai ati chuina mohon la sa zawun apodon olive molama achi ta vin hi pathian in thu pathe bosa yo zo sia ding na thain pathe bo pi vintin to bible sim do pau hi achai na lam le hunglod hitivin Palm Sunday ako na tunin ha chan gay til so hi a detail te in vezo hi zong leuhan I hodinga poimo til pabe bom ze in tunin ha hi chi ivet khom dio ema pakai to I relationship zong hi chi ako na hi ichan apha hitam ti hi inakivet dingovin nobom gasain pakayan zon adang inabol zilayo hin Hichi Lord Supper ka chun adiin hichi ka abo chi boi pinsi wa hin tunil ha hin wang til dam ho thupia tu chunga pathian mi ngai lu na le ngai dam na ita lang bagowa pathian mi ngai lu na hi o ichan ge ya lien ham ti hi til dan ho akona study bol diu hi kanomen Palm Sunday ni kho chun e heaven Pakai Jesu Krista laupi ta in Jerusalem analurin. Thiem puhon na ato pa ding tiengul le akhut phangowa thau tui anu uvin hichi thau tui anuwa chizo ting le chun thau chu azu duwa thiem pukin apat o hin. Pakai Jesu Krista zong hi thiem pulin Hebrew le khabuai mo bangowa thiem pulin ahi na pa hi Ami tele pathian ki ka palai hing set ahi na thiam pulin na ato panta ding ahi na pa inaugurate abol na ahi ti hi chom chanita lang no movin Jerusalem alud ni chu Palm Sunday ahin lopi tay na ludin leng khat chu alengam mi lengam dagin ala pia aman hichi alengam min achul ha pa chu avela ala ting le a capital chu lopi ta azu zimo ngahin hitabanga hi Adam le Eve akona mihim te chon sira ha akona van noi hi satan thunei na noya ano mahitam ya chu pakai Jesu Kristan hi chu satan gal azoding tu ting le mihim te chon sit na amahona kilhat do at halo pakai Jesu Kristan along le ahin na atsana Calvary cross nga ahung hu do ding hi na pa ahung nung chul ha zo ding hi na pa hi hot set na hi vanoi gam lailung pen Palestine gam luting le pathian khupi ti azong ki he Jerusalem khupi hi lopi ta chi hi ti so Palm Sunday in azatawen ting le mitam ten hosana anasamovin pakai Jesu Krista Hu hing na ngai cha Messiah ta bi mong hinti tia lunggel ananei nau ho zong iza ovin ahin lai chi hosana na sam ho ma chun kunongin thingpela het beon ti pa hi asam la hung pangki rahi win jinglam zong lei cho chu hin min pha ki rahi tin pakai Jesu Krista hi Messiah di ta hi na pa hi Palm Sunday alim lang pahi imovin a negative pahi Palm Sunday chu kita doa Good Friday hin masang tunil ha Maundy Thursday tin zong ki he in chuting le adi dia saizi ho thu hilin pen api na
hunung chan geya Ziusten kalchu kut anaman now kalchu kut an ne awa seizi hoto last supper atiwa hitsi an ne anu kha pe na zong anan ne awa ahi wanga hi cho cha thupi na umlo lai hi zong le hi chi ho ako na pakai jesun thil tha be ahin pu do a hitsi kalchu kut enne ahilo le hichi last supper pa lord supper ti ahin khel na pa hi thil thu pi ta messiah hing set ahi na pa hi chalai hung kilang ahi ti hi iga sei do no moven tuni ha hi detail ta ka sei lo ding ahin thilum nan ho hi ei mal ei main ina ki het the na ding in them cha cha ka hin ta lang ding ahin Zeus te hi pathin khat chuting le nam khat Israel nam hi nawa chu nam khat pathin khati hi anachi pi peo ahin Egypt gama ana laiwa Egypt mi te pathin ho ana hovin hiti chun sathing lovin mai cham ho adi in kununga Greek ten ahin ho pathin ho tu chalai phara Egypt mi ten pathin ana ho zong chu am ho in zong hitabang ho na ho chu ana ne yo khat ahin thu sim hinung vedo hitin history repeat itself akitin thu sim ho hi ama le ama hitaya pha dung zia hong ki phong zi kharahin jawe pathin hing pathin di ana nei masangawa hi Egypt gama hi Israel ten zong Egypt mi te pathin ho molduk pathin ho ting la khunung Greek te in ahin ho Jews JEWS Hilovin JEUS kiti Jews hichi pathin chu ana ho ahin sathing lo to vo sa iti ho ahin na ho hin thil kidang ta khat chu ipiham tile pathin in Israel te hi hoin ama ho na ding ahin pitawin Solomon khangin thupi ta in temple Solomon in asain his temple to 586 BC his temple to Babylon te in anasu set piovin anasu bo piovin Zerubbabel ho loilam kay na in pathin ho na ding atha be in na hin tongkidovin BC zangale somni zangale somle gate somle ko tila velin adin zangale somle gate vela temple khuchenga hin sapan pau hi BC 516 in anathin sovin hitsi temple athin so zowa konchun pathin athabe na ho kirovin hobsom mai chamato vin pathin to kinai na thei din mun chun lam anazorovin ahile phada hung chi kitan Greek te in vanoi anapu layo vahin Jews te zong hi Greek te noya anaomovin BC zale somguble sagi komahin Antiochus Epiphanes kitipa Greek leng pahin zudate ahilo le Israel te hi chuchalai para chu Israeliti salang lenggam chu kichai ahitan zudate tileuhan head by penintin zudate hi apathin ho now anasu boy pin ahuino wachun Egypt gamlaya ana layova sathing lo hichim malduk pathin ho loy Jews pathin ho loy kadnana nayo hichim ho acha sathing lo achu mai cha manasim kirahin Zudatin, 10 commandments anay ho. Hicho bana, bol dile bolo di tampi dan anay ho. 613 anay ho hin. Hitabang dan ho zong azui thelo ding ovin thupi na bolin. Ale jawe kitimin mong zong chu apa thelo ding ovin dan anaomin. Hitabang dan ho chu how ta Israel te chunga juda te chunga alhun ta zi chun Mattathias thim pulin achapa ngala athum na Judas Maccabees kitipahin amalam kainan
mi zan ivel tabang hi anakiho to wa iti Greek te hi Antiochus Epiphanes lam kay na amo si hi anale do ahin Maccabeans ho hi adiin amo family hi Hasmonin akitiven Hasmonin ititing lechun priestly family team putia in sum tinahin ting le Maccabean city ting le iho pawa se cha ihe dio hin na se cha party tabang hicho 1993 la dunga se cha party na nei tabang wa chu se cha ki choi wa gu thima hi hichi Greek million milal ho hi ana tha zio hin hiti hin gal a hin dovin a hi le a temple to 25th December 164 BC in Athabin pathian ho na theidin ahin bol tawin hitsi a chu hitsi ni hu a hi adi a tua Judas Maccabeans kiti pale anung zui ho hi kizorwa Jerusalem temple azut jing lai wa hi mi ho hin ama hi Messiah di ta mong hitante atio hi na tuting le ama hi Israel te hasad na Jews te mi khut na gen the ta aum na pa hu do ding ama ho dinga Messiah hong ki sol pa chu hitante atiwa hitini khuwa hi hosana zong nasata anasabo hi ale hitabang phat lai ta hin pakai Jesu phat hong hong kita pakai Jesu phat hin iveda hile thil kidang tam ta Jesu Christa na bolin Adam mo ho Adam sein mithi ho kai thovin thil tam ta bol ho chu a vevi na hile tuisi liang pi tu yaso sa ho zong omin ting le chang ha phenga le ngan ya mi sanga wala wa ho zong hevin thil su ama chunga ho hi mihim khadin amo bol jing thei thil hi lo zin ama hi Messiah di ta hiding hitante ti pa chu anagelo khada hin chizi a chu hichi pha light ipibola hi cho hi ka hin sei ham iti aile Jesu Christa thil abol ho hi nang le kei khatlani in popularity de in min thanding de in mi hedi nomin mi hedi no mai hi hellang min thanding mai ade hile ngai lu na zawlowa na ato di hile pakai Jesu Christan min phat jong ang dim sera ki mu the hin chuting le ngai lu na le ngai dam na bia na ato di hile chilai le si na le lai abol zo si jong hi bulhing se da hin Israel te dinga Isaiah in Messiah ding dan thil nia sei thupi ta vai hop ding pale su a hung ding lima sei pa hi ani gela chu asu bul hi thei mama pha cho hin hizong le hagau gama dinga hagau thu dola hu hing na piding Messiah hi na pa hi pam sande ya chaman inaugurate abola hi na pa imovin ya chu Jesu hi Messiah di ta hin ama bo chu Messiah hi lampi nia chi hin lampi khat pa hi hununga hung na lai ding pa a hi ki hiera hin hichi hagaw lama hu do ding pa hichi Messiah lampi pa hi pakayasun ana zuya hin chizi a chu hosana samhon asak wangwa a het thim lo hi tunia zong Jesu Christa hu hing puleleng pa ki san tam ta in zong pakai Jesu Messiah hi na di ta pa hi a het thim lo tam ta ki na lai the hi ti chu Palm Sunday til su akona iga sayo hin tin abana Monday ni ha achun pakai Jesu Christa hi hichi Jerusalem le Bethany ki ka hichi ki ka hi kilezi hi win hichi ki ka hin achi na wa hi Jerusalem hu inchu hichi Sunday nia chaga verowa ahin la hichi ni khuwa chu su thing na chu ananai lo ahin ahile lam pi akika wa hin sei zuite to ki ran na wa hin thingphung ana hoima ma jing khar hi amu in hichi chu I holang to am holang akiba lo na khat chu am holang a chu
Bible adia gospel zi ho chun hilchi chu thing aga phat hi zep nai lovin aseyovin pakai ji sun hena sa bo lai thovin azi chu thing adu hoi taum lai khu aga min hi lai zong le ne thei them khat be chu phat azi chu pakai sun aga vil phat hi ipiham theiga apal ho zong ne thei phabe phat ahi lai ta phat chu ahin ale aga theidinga kilom lai ta ana chula hoya hoi mama jing ahin zonga hoya hoi mama jing ahi wanga ga ana solo ne thei khat chaum lo ji chung pakaya sun ichi thei phung chu anagaw sabin athia ti he ki moin hichihin juda holam kai ho sa hu alam kai thupi ta da pulama vedinga hoi mama jing china thim na zong dim se kine pi thei mama jing ahi wang asunga pathin ngai lu na nei lo asunga thagau mi hi na nei lo pulama mi mit veding bo bo wa pathin na tong ho hitabong ho pakai ji sun adei lo dan athiet dan pahi atalang na ichi anabol thil khat chu ahi ti hi isu mi lo diu kanomen tunin zong i ho zong khat khat ki kholo hitin ei ma chi ki kholo hitin idin monowa pakai na tong nga ikigel naw wa hin pulang mit vet mai maya mi ho sei phat ding mai maya akilom ding vet hoi ding mai maya ito khaw a hi dem hitabang din mona chu idin khawle pakai je suwa dinga hi thet ta hi diu hi ti hi iga sei do nomo khat chu a hin hichi monday ni ha thil so kit khat chu pi ham ti le pakai jesu krista betania kon chu na hong kirin jerusalem ho in hi anasut hi nge ti hi imoven hichi kim kharin pam sunday ame agop zin ahiwa nga chu ani huwa thil su ivedai le monday ni ha thil su hi ti hi sei do no moven pathian ho na di ta anaman ta lo akimun jerusalem ho in su dia pakai jesu krista ho na ahilawai le pathian ho na di ta mona aman diu dol hi zong le amang ta povin business bol na amang tawin adi in hichi jerusalem ho in hi ihevin adan si dan zong asung pen chu holy of holy saumin abana chu thim puhon pathian kina bol naw aumin hichi apam zep hiwa chu pasal ho in Jews pasal ho in pathian ho naw min hichi ban zep kit na chu ahile Jehoshaphat leng pa in ama phat laya Solomon temple ana akisa laya wang chana zaw pon Jehoshaphat leng pa in ama leng hi laya chu no mei ho zong pathian abelo angai na pa hi a het zia no mei ho zong pathian ho na thei diu mun a koi pi o hin hichi pam chana chu Gentile te chu ting le gamdang mi hon pathian a ho na thei diu mun a koi o hi in iga sei do nom pe no chu hichi Gentile code of the Gentiles kiti lai ta chu business bol na namang tawin chilzo se hi langkhara ahoi kiti khat omin adi kiti khat omin chilai zong hi holam kai ho hi vedinga pa cha thei ma jing khat a hi win ipizi na mitia ile kiel ngoi kalchu kut ama sanjong ka seitan Israel te kumsom la nial ha chunglang posal kiti tapo po chun kalchu kut a hi in Pentecost kut a hin hambu kut a hin agam lang mi gama hi zong le Jerusalem muna chu chi te diu kut agaman diu ti pa hi a hin William Berkeley commentary in asay na chun William Berkeley hi ama hi layman hoding a zong a commentary hi asim dobin aman azi na chu 27 lakhs na mi lakh so mi le sagi vel tabang hi kalchu kut phan laya hi Jerusalem hoina hi chi ziwa hi tin ana sai zanai
tunin Palm Sunday a hi lo zin chilang chu message thu pi ta ka pi no ma hi pon mi tam ta hung ho chun i pia bol diu ham kilai na gen tha a bol diu chu pathian to ki ka su di na ding wa chu kial ngoi ngai cha chu ale Jerusalem a cheng ho le kim vela cheng ho dinga chu kial ngoi hin ki kai chu ha lo hin country chom choma ho dinga hi chi Jerusalem a hung khol jin ho dinga chu na wa ko na kial ngoi hin ki kai diu chu thil bai hi lo gen thei ta hin ki kai le lam ka thi pa the hi ai lo an ki kai lung ho zong chu thim pu pan hi chi na za thei lo dinga hi chi hi nol na o me ti la za ki thei lo chi a chu kial ngoi a ching pha be bo mo wa hi chu ho a chu a ki cho wa ki hai na bolo convenient ma zeng na lang khat ki ra chu Jews mi ki ti ta phot gal bol thei Bible ve dai le gal bol thei ki ti ting le amoi 20 years akona kisim ma hi win kum som ni al ha a gal ahin bol thei di wahi to ki hona chu gal bol thei ki ti ta phot posal chun temple tax zong a pi ding ti chu yo hin hop som ipizivin tu ting le mai cha mo zong bizanga hin a chum zet hiu zong i bolovin in sona tamlo neo cha cha bitu ho zong ikisi movin hitabanga chu Jerusalem ho in khanto na dinga hi pasal kiti ta phot galbol the kiti ta phot kum som nial ha chung lang ho hin kum si le hin half shekel ke khat hi temple tax ana pi ziwa hin hi chi ho chu amahon rom te sum aman thelo a hi in pathian ho na to ki sa hi zia chu Jews te sum hi chi Israel te sum shekel cha amano ngai chi a cha he ngai hi chu business bol nadinga chu thimpu kaifa sun phalna na pia hi chi core of the Gentiles sa chu business on a bolo hi chu ho zia chu pathian ho in chu paka yesu seidung zuya kapa in chu tau na in kiti ding hin na hon gu cha mi chom ku khoi na sim ta ve ti chana i ho hi i ve da hi le i din mono hi tu lai gu cha atam be se zi hin hoin hi 24 hours in ki hong hen lang alung dong ho zo sin zong hoin hi pakaya bial the na ding in ki koi han nang hi le zan ka khada a ki hong e ti he do wa chu gu cha hon thil zo se ki ho chai mai the wa hin na Jerusalem temple wang zo 24 hours at that so anahonova mi hon pakai abial the na ding ai chalai cha su na zana thim pu ho zong duty a umahi zeu chun aboi na lom chom pun a hin la nasata convenient ma a hi wanga a hoi ma a pha ma a hi wanga chu adi na ga zo ta lawi mi hon sacrifice a gel for win kilhaina gel for win kilhai na ki sim na pa pathin cho gel kho ta po win hi chi a kho hi ya chu tu ni zong pakai en zon izon dingo to ki saya e zong iki holding kano mi na hi pathin gel kho na nei lo wa na a hu in pa zo i gel kho ham ai lo le a hu in ka i gel kho ham ai lo le a ministry i gel kho ham zong na hi the hi chun ele zong idin mon iki holding ovin nobom ka sai na hi Tuesday nil ha hin pakai Jesu Christ hi holam kai ho to anaki din te ovin hitabanga thune ta pakai Jesun kha hol ki mana do kha ho zong hitia ale HQPA hitia business bol ho zo si aban ze cha zia chu hitlai holam kai ho hi lung hang ai tawin achunga lungdam ta lo hi win azinga pakai Yesu gatsi a amo hi akinil pi a ting le adi lo na ho chu apostle ki rehin thudo tam pi dong win detail te in sai zo hi zong lewen them khat ga ta lang no min amhon thudo ado chu ipi thanei na ne ya nangin hitabang hi na bol ham ti hi na ipi thanei na ne ham pathina ko na hi ham ai lo le nang ma chama na bol ham ti pa hi thudo anei i heading o khat chu pakai Jesu Christ ai holam kai hon ama le ama o
o sa ding hichi ama le ama aw na ko na chu mat ding tha ding ti pa hi agel o ahin la pakai Jesu wang pathian cha pa hi zin china bulhing sedin chuting le ki hu do nom han lang hi le cross a thilawa ki hu do na thei thil tam tau ma hi ti pa hi I het thiam diu ka nomin chilai zong thu do ane yo chu nang ma hi pathina ko nei ham nahi lo ham koi thanei na hitabang na bol ham tia do anan nei wa hin pakai Jesu don bo na ale bol kirin do na ale sim kirin John Baptist zong chu chunga kun ha ai lo lama hi na ko na bol ham chunga ko na hi ti chula het ma zingo ai wa nga chunga ko na hi atia hi le pakai Jesu ama zong chu chunga ko na hi ati ki ding cha het ki do chi ya chu don bu ji behila hi mihim hi na abol hi ati ki do la ahi lo chula het ki do hitabang ho hi akinil nau khat su hi in pathian di ta hi na pa hi chu a konin zong akimoin mihim mai hi le aki ho na wa yong he ki zum so na ding tam piu mai in chu tiang le kai le don ho zong kaisara hi Caesar kai pi chung chang thu ho zong adong ovin sumli ma hin pu do ovin hi chi koi pi ding ham Caesar pi ding ham ai lo wa hi le temple a pi ding ham ti ho do na zong anei vin aman Caesar a chu Caesar pi vin lang lu tiang le pathina chu pathina pi vin tia ki chi a hi ana sei o hin hi chi don bu na ho zong ana nei vin Israel te hin Bible translation amasalanga chun mi kai kiti khadaomen to hi le kai pi kiti khadaom kirin hi chi hi a hethiam lo hon dingin hin saying kating Israel te hi amho sabat ni ko zong anei ovin the thing le dan tam pi anei zi wa chu Romans te dana chu pasal koi hi zong le sepai pangthei ahung hi ting la hin government kiwai pu da dung zuya chu sepai pha chom khat be pangte ding ti hin a hin la Jews te hi cho bol thei lo ai chu en an dia diu zong la khuda sil te o ngai thil tam pi dana zui diu ho chu a zui zo lo di zi wa chu sa kho to ki ma da hi phalna anamo wa a hi wa nga hi chi text appeal ju chu hi chia dinga chu chi chu mikai tia hi ei pa wa ki le a hin hi chi text chu Caesar pivin ama chanding do la hi in ama ho na pi di chu ama pivin ai la hi chulanga pathi na ho nau chu di ta in bolwin ti pa hi pakai sun adon bon na khat a hi in cha hi pathin di ta a hi na pa hi cha konin zong akimu theye ti hi iga mu kiro hin ting le mithi thoki na hongum zo ting le mithi thoki zo wa ki chen na umam lo ham ti hoi do na nei kiro hin ki pal sa te ding ti pa hi agodo pakai sun ki chen azitsu Pharisee group Sadducees group Pharisees son thoki na apom Sadducees son thoki na pom lo khat ho a favor ai le khat ho in amat di lang kharo a favor ki le lang kharo na mat di hitia chu mat te di tha te di pathin cha hi na tha di hi lo amale ama ki su mo sa ami im hi na thina to sa ding ti hi satan to gon khat zong a hin la I cho zo se hi pakai Jesun ching thei ten don bu na anapin anazo su okay zin athu sei ho zo si hi khununga buina thei ngan hi cho I ho in izil do theu tam piao min tuin wana zong chu nupa ho bang chu wana ni na nga o na nang anachi masaum ta chu I ho la zong in sung ki kim talo azin andal ha ta ho zong abang loi chun wana azi to ki tha chen ki dinga gel loi na hi chingai dan wana inu hin la in tin ipa hin la in tin ti ho lunggel ki nei na lai ahi wanga thil ho hoi ta pakai Jesun kunungai boina thei di ho zo se hi ei sul ha pyo cho wana chu
mi thieng te tabanga van til te tabang ahitawe ti pa hi ki chen ta aseipi pathian vai hop na noya leise da nule pa hi na family ki vai hop na pa chu tapun tin vana pathian vai hop na noya mi him hi dinga hitai ti pa hi pakai jesun ana hil na khat chu a hi abana thudo anei kirovin thupi lin pen hi piham thupi lin pen amon hedu chu ipiham ni ti aile pathian lung thim pum pia ngai lu ding hi je pa chu thupi lin pen a nei chu ale pakai yesu ministry ho hi avet o chamon sabat ni khu jing zong pakai yesun asu ke a adam lo ho asu dam ho avet o cho chi ya hi pakai yesun mihim angai lu in mihim ngai lu na tong eti ahin khu amu je wa chu mihim hing le kom ngai lu ding hi hin sein te ti pa hi agelo cho hi chi chu an sei masat po le Bible la Deuteronomy bungup changli asema kiti ako amat goro cho mat ding pakaya so hi het ipiha mi na pathina tai to me tia mat na thading ti longgela ne ahin la pakai jisun dan thuai pi kisunam ti odongin ale amara don munatsu na lungthim pum pia pathin nangai lo ding hichi ban zoma chu nang mana ki ngai lut banga na hing na kom na ngai lu ding atile 10 commandments abona hichi thucheng line khada chu azok khom ki rai ta chu chizia chu pathin mong a hi na pa hi chalai hin ahung ki ta lang eti hi ga sei do no ma hi in abana Wednesday ni ha thil su hi ipiham ka veo tin chom cha kan sei ding in a sacrament apakayan jon message pa hi ahile nidanga zong in haza azing saw ahi zia chilang chu tunil ha hi emphasis ka ha bol lo hin passion week pa hi velvet na tabanga imanohin Wednesday ni ha hin Simon mi pha pa abang chu mi pha pa itizivin mi pha pa ama ina pakai jesu ennedinga akiko na pa hi hichini Wednesday ni ha hi thilsu ahi in pakai jesu hi iveda hi le enya zakai in aina alhunsa ena ne sa wa hiti abol na ho ban zoma hi athi ding kon hi che kala chakhada hi pakai jesu hi synoptic gospel iveda hi le thumve enya na ki ko na ki moin khatsu Simon Pharisee pain pakai Jesu Christa enia ko na imovin ting le Mary le Martha Lazarus samo family na ko na imovin ting le tua hitlai incident pa hi ahi ai le Simon mi papa pakai Jesu Christa apa na azan dam pia asu dam hi zia chu amanzong pakai Jesu chunga hi thilpa abol no ma enia ko en Zeus te dinga hi en ne kiti hi thil thu pi hin ingai lu lo chi ki ko lo hi na chi isu mi lo diu ka nomin chia chu aman en ne a ko na hin thil ki dang ta khat su mil thelo thil khat a min ei chi chui pi ha mi ti ai le no mei khat a hongin thauman tam pakai ang sunga Jesu Christa ang sunga ahong sung hain abu khumi na heti aseitso Bible chi vedahile dinari ti tingle tsalai pada mo sum ahin dinari zathum kiti chu mai hitalo ahin commentary zi hon avelu khod na wa chun tampi pin asei hiang le chom lam ta sei dinga chu mi khat in kum khada alo do ani ko tha he ti chuna khabiyong ka satan no me hoin tu lai thilkan azenating le thilkan ho he gel khovin ahi wanga chu chulai phada chu nunga ho hin thauman tam ho hi aki khol jiwa hi je thauman tam ho hi aziding pa ang sunga hi angai lu na vetsana azabol na vetsana aki chen diu ni ha ting lehin avo ke ziwa
hi chi nu zong hi kuya hi ki chen te ki sei pon hi zong le Bible theme ho chun Mary Magdalene hin te azi chu asunga pakai Jesu thilano do pi hi ze chun pakai Jesu Krista sunga Jesu phatna hi amuwal be se zia aziding kiniam na anei hozo se zong azipa dinga koi zabol dinga koi azipa ang sunga min phat chan na dinga thila ki khol hozo se zong pakai ang sunga avo za hi ti pa hi scholar hon asairin tunin chlai ko na tunin ha pakai an zon inei dingo to ki hona izil do dingo wa ka dei chu aka tiang lahin pakaya dingin thil hi I zivin ine ego hozong hi pathian to nei khom I hom movin na pathian to nei khom ho wang chun ine ego chu eya hi zingnai ai wanga pathian in ilung thima thu in seya thil khat bol do dinga tong do dinga ei phu ting lahin Jesu ta thil ine khom ting lahin I kinei lo hi ti pa hi ita lang no mo hi ya chu nangin pakaya dinga thilman tam sei kham set ipi na bol do ta na pi tayem na ti pa hi anaki ngai to lewan dobom ka sa in chu ting le Wednesday hi chinil ha thil su kit khat chu pi ham ti ai le hi chinu in thilman tam ta pakaya dingin it lo hilin api in lang khat kira chu Judai Iscariot bai cha khenin pakai su hi tangka som thomin thim pulin khoda anazu do ilahi advance asumi anakila ai tai ti hi isai do no mo leise chunga hin thil izu a hi le dukan bol hoin zong thil izu hi apat parina ki khom po in pakai su wang hi azu no pen hi tan te ka ti chuna Judai Iscariot azu a namat sa uwing kating hilewen dangka som tum hi nei pi di ham tia sei la ya chapat para payment zong na bol ngal la payo hi ya chu Jesu hi tu a zong hi na hu hing pu hin ka hu hing pu hin hello ka Judai Iscariot banga hi Judai Iscariot hi oi mo mai theo chu ai wa nga Judai Iscariot in bailam sa hu hing pu zo do banga hi Jesu zo do hi kitam ji hi ti su milo de kanon het lo lai ka azong kampau hoi lo inamang zin Jesu ina zo do zin het lo lamun khada zong kita na bein hin khoi namangin Jesu ina zo do zin na hoi lai ham khada chu ipiham Christiani hi na pathian chai hi na I chon ding bang te ni na chon do zo zipon Jesu ina zo do in asumta ta na zu do pa se bo hi ithiam mo san jigin ahin la tunia zong le zong ki kholo iten Judai Iscariot banga Jesu ka zu do zing ham hello ham ti pa hi iki holding do bom ka sai Thursday ni ha thil so hita pakai Jesu sei zi ho a khomin zanen ane pi in it is a culture ko dandung zuya abol o hin kalsu ko dandung zuya hi zin ho hil khatsun hi chi an ko ngau masangwa hi asai zui te anung zui ho chu akhut asil pi diu lo ma hi ahi wangin pakai Jesu sei zui ho din muna ven ahil amoi ki son pi the ahi lo dano ahe so kezin alien alal dinga kitsuvin pakai Jesu kum sang leng gamatun do ting le kum sang leng gam zong chu itia hi ding amona sei thelo chu amho gela chu amho phada Jesu Christa hin a lengam pa hi pathin lengam hi atun do ding ham ti hi agelo hi na chi a hi chi lengama chu hi chi alhun ka chu idon kit lo di wa hi tai ati pa chu van gama sei na hi lo hi I hen di mo chu van gama chu Sacrament ki bol ta lo ding ai mi kim kharin van gama ini akid ka sewatia hi agel ziohin hichlaya sei hi pakaya sun lengam kum sang lengama vaya hop ding hichi phada nel don ki ding hin ta sa hichi ane kid ka wa akimuto kid ka wa chu ne ta loading don ta loading he ti thu bo chai
ahin seizui ho hi alien ding alal ding a kitsu vin hi lengam a kitun do ding ting le tun zong government a ki form ding ting le koi chun deputy atu diha koin home minister tu ding koin finance tu ding hi chu ho tabang chu cabinet minister di ho hi ki chu zi wa hi tabanga chu e peter zong tu ting le peter cha hangan si loi hi zia chu peter hi hintung sangin ti cha ge lo hi mai thei de ya ale john le jacob zong chun hi chi lenga ma chu khat azira to di kharavia to di nga ki sei khona chu na hi chu ho tabang chu position litna lalna pahi adeyotso pakai je sun la pathian lengam leise da wana pathian lung achen kimbanga sorry leise da jong pathian lengam acham kim theina dinga seizui te hi angan si cho angan si na chui pi ham ti le hi chi servanthood pa chu hi chi adinga chu angan si cho so banga na ato diu ti pa hi angan si hin tin pathianin vana lalto na hindal ha pathian sa pa Jesu Kristan heaven na vana alalto na hindal ha leise da servant na hichi natong ding at hung a hina pa hi ata lang nom zia chun seizi ho khot silpi di chu asilpi tapon khot silpi hela chun akeng asilpi ta na hi na akeng asilpi ta hichi ko na chu ipiasayam itiaile nang hon kineu sa na nazil do diu he ti chu kineu sa na azil do diu koi hi zong le pathian ang sunga ali no machun pathian mansa len ta hi no machun kineu sa na hin ko amananga yeti pahi pakaya sun azil do sa no men hichizi etsun seizite chu akeng asilpin hichizo chun changha alain changha ala zowa chu phathi abu a hichi changha cha hebal bala kata sa tabang banga na gel di ohi na hiji changha hi keita sa tabanga na geluwa na ngai lu di ohi ti cho thil khat hi ine ting le ine pa hin ita sa chunga sera nei cho ita sa chunga alu ting le chun hichi ine alu pa chun na to chu ine pa le ita sa pa chun ki gui zok na nei cho hitabanga chu pakai Jesu Krista hin seizui ho hi ki gui zok na anei pi no ma hi na ka thunei na le ka bol thei na mai hin ki song hi ti chu leise na pathin lengam tung do dinga kahung na a leise na wana lalto na kahindal ha ho hichi anim cha kaum na pa hi hichi pahi nazil do lo le gana so lo di hi ti pahi asai pi nom a hi ze chun pakai Jesu Kristain sei zui ho hi hiti chun kineu sa ding dana hi lovin hi cho ban zama chi pi seiwam nang ho khal khat na ki ngai lu ding ho hi ti chu na ki ngai lu no wa ko na chu min ka sei zui na hi a he ti ma hi tu chung in jang thu pi ni ma ngo win na ngai lu na le pathian mi ngai lu na le ngai dam na ti thu pi ai manot ngai lu na tunin ei ho bizang i se ho bung mi te zong hi azo le pakayan zo ni bol ding wa hi Thursday ni ha Good Friday Eve tu ni ha a en thing ne kha nahung pan ji achun wang pha ki sahi ta ai lo le ke zong tu ni ha a en thing hom thei dinga minister apang thei dinga ka ji awang pha ka ki sa di lo chu pathin nin ei ngai lut banga kin zong pathin ka ngai lu da pathin nin ei ngai lut banga kin zong ka mi hem chan hom pi ho ka ngai lut thei le hi chi chu Jesu sei ji ka hi na akilang do na dinga hi ya chu tu ni a zong pakayen zon izon diu pa sa nga thu pi zo chu pakai Jesu sei ji ho ko ma sei nang ho khat la khat ki ngai lo vin hi chi a chu mi hon ka sei ji na hi a he di mo hi ti chu na hi a chu iki ngai lo di hi ka so pi te ho Krista zala ko bung mi chan khom pi ho zo si
kalakhat ki ngai lo te kamo se hipoi ngai lu na hin ko inei to ka wa mi hon ei ho ko na pathian phat na bol o ding ai ngai lu na hin khoi ki le kit ka sewa athu hoi i za sei zong leo han tunin ha pakayen zani bol ho zong hi Pharisees ho Sadducees ho ai lo le ho lam kai ho in cút ho aman tiếng ole kin hai na gan tha ta bang bet hin so amos phat la ya kin hai na bol ho ta bang hin so tunin amin mai pathi na dei lo hi ngai lu nai nei tiếng ole pakai sei zui hi mi hon a he di hi abana asai chi piham na ho ki pum khadovin na ho ki lung khadovin pakai jisun sei zui ho ading ataw pi na thupi pen chi piham tile nang ho khat nahi keile kapa khat kahi banga nang ho zong khat nahi ding o hi lung khat na put ding o hi ti nai chu pathian thil sim dung zuin za chom hi vin anu apa ichom movin a haw awai yu movin aching lo ze bi yu movin ilunggelo chu za chom chi hiding mo ngahi a hi wanga lunggel chom chi iput wang wa chu ki ho champi mo hiel ai lo le thu lo thu sa lo ki ti ho hi lo ding a hi Christian khat ki ti chu tup le doi khat anei ding a hi ti pa bizang ho bung ka pa cha na khat hi ho bung dang sangin mi pi ho hin ho bung lam kai ho in resolution ala ho thil khara sei ho hi izu yuvin izo bovin lung khat ri put lao kamu in i ho zalin nang ho zalin pathian ka thang wa in hi chi sanga zong lung khat hi iput be che di wa hi ti pa hi tunil ha ikitip nom lao a hi ti hi isai do no movin at sai na dingin pakai ji sun kinem na ai pivin nang ho pui za ka hong di he ti sai ji ho za na nang ho pui za ka hong ding a hi ati hi chi hi gel do zing o hi tin phat kha ting le i ho zo si pui za pakai ji su hong ding a hi ti su mi lo diu ka no me pakai kha cha ho bung pa ho hong ki go ngo ben tin awano hong ki go jing lai ovin thu cheng khat hin sai ben ka ting hi chin ni ha hi pakai ji su adinga lunggim na ni ha hi ti su mi lo diu ka no mi a hin la thu poi mo tam ta hi sei ji ho ko ma a sei a hin sei ji ho ko ma sei ban zoma gets money ho na hi pakai ji su lung dong ta wa hi ti su mi lo diu ka no mi ataw na thu cheng hi kalunga khoi ma ba zingin pa a hi thele hi chi khon hi ka ko ma konin chon mongin thum ve zen tawai a hin la ataw na ki san pi lawai pakai ji su vana pathin ang sunga lal tu na to la hin ataw na ki san pi lo dingin ka ging chapo na hin na leise na ahung pi na ko na zong ataw na hi apa pathin in asan pi lo ki ti lo ahin la hi chla gets money hon sunga pa ahi thele hi chi khon hi thu gim na thu ding Calvary cross sunga thi ding hi chi pa hi ahi thele ke ya konin lado in ti ataw na pa hi apa pathin in asan lo hi tu ni hin I he ding wa ka dei chu itaw na answer akibol lo thieng le hin pathian dong chang a khoi zia hi ti hi isumi lo diu kanu keizong na ho zong na hi diu ka ging sai pathian ang sunga lunggil tain taw na imong ziu bin itaw na izar ham khadwang a kisangin pathiring a kipa thu isayu bin ahir la ipiati le kataw na hi kisang lo a hi di o ti a doubt inay naw tampi lungsay inay inay naw ding ka ging sa na hi na unanswered prayer kiti ho hi pathirin asan taw na ho sa nga pathin lungchang akhoy zo hi ti Yesu mi lo diu kanom nei ahil la hichi
pathian asan lo igelo tau na ho zala chu pathian lo pi na ki phong ki rahi tu ni azong nahin khuwa pathian asan lo tau na ho zi a hi pathian lo pi na khununga namu na izaram kharom ning ka ging chai hi chun hobu mi te ho na tau na akisan lo ting le ke tau na mai ki sang lo hi poi kapakai jesu krista tau na jong hi apan anasan pi lo hi azi chu apan vanoi hu hing na ding to go na he dai na ahi wanga alung changa khoi ma ji nga hi ti isu mi lo ding nei itaw na pathina san lo ting le ki ngai se po hi te pathin lung chang wang ato kha tho hi ti isu mi lo di we tu hin upaho amasang langa hong ding do win tin pakai enzon hopna inay diyo hin hando na inay diyo hin hando na taon na kahin manzo ting le upaho in